Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengeningko si kuala yang kaya makna salam kalilintad na KPP aginawa. Na batanu dan mambagi na sangkaya dunia na sampai sa akhirat. Lagi mampu pekabirkan sama anak buni-bunian. Maka penggulalan aku maranausu. Lagi buso anang akalalamin yun manguda pakatma ipukur matak no to na iplilalilangakan ke prinsesa Aima ayah dana so editorami ayah dana so belagir pamilya Mautara. Pantunia aku rombak ladnakan upmana prinsesa Aima wana di ketartupan aku usul pudingka. Na tartupan kau na so di kang giginawai na pengganapan kau na so kaisa bensa. So request pantun ka na tetangga ikaw sa sudi sawasalam.
ngaram pana asade